بابەتێ ما ڕاستیە هێزا دیرۆکە کوردیە ڕاستیە هێزا دیرۆکە کوردی ئەمزانە گۆمە دیرۆکە هەیە و بەڕاستی ئەو دیرۆک بهێزە لێ داگرکەرە و دەسەڵاتدارە ئەو دیرۆک بەرچاوێمە سبک کردە و هەنێکی ڕووندا کردە و جار ناژێ ئەمکردنە بێ دیرۆک لێبێژە ئەرکێمەیە و هێژ مەرە بێژی ڕاستی هەتا ئەمێ دیرۆکە خۆ ناز بکەن ئەز وەکە لێکۆلینەرێکی دیرۆکە تایبەت یا کوردی مدیت یا دیرۆکەکە گەلێکی بهێزە گەلێک زەخمە دبێ گونها جاناز ئاگاهی نابێژم بەڵکی بەرتەکە هەنە کارە چێ بێ ئەنجامێ گۆ باوەڕ نەکرد بەڵکی بێژن نەڕاستەش لێ ڕاستیا وێ دێ گۆ لێکۆلین بکێ وێوە تشتا ببینێ ئەم شکەنگی دەست بێ بکەن ئەمزانە گۆ 5 ملیۆن ساڵ بەرێ مرۆڤ هەیە ئینسان نەگۆ گاجیهانێ مرۆڤ ئینسان جان هەم بێ 5 ملیۆن هەم بێ 5 و نیو هەم بێ 6 بووی ڕەنگیە گەلۆ شخوا 5 ملیۆن ئەمەزەکە چ نەتەو هەیە چ نەتەو نینە لێ مرۆڤێک کەبنار هەبوو ئینسانی هەیەمێ بەرێ هەبوو ئەم ژین هاوە گەلێ کورد و ڕاستی مەهاتە ناسکردنجی جەم کەسێ بێ ئالی کەسێ خودی وجدان بێ گەلێ کورد سەر خاکا خۆیە یانی کوردستان ئەو مرۆڤێ هەیەمێ بەرێ لە کوردستانێ یەکۆ ژبەرت بێ باوک دەبێ پێشی یەکۆ ئەم دبنە تۆڤێوی ئەنابێت شتێکی دی تۆڤێوی ئەو تۆڤێ مەیە کال کوردستانێ هەبوو نەبوو هێزای هەبوو نەبوو خالای یەکەمین ئەس بێژم پشتی ئادەمیزادیە قوناغا دوێمین یا قلب قوناغا یەکەمین دەبێت لە حەبەشە ئەسیوپیا لوادا لە ئەفریقیا مرۆڤ هاتە خویاکردن لە شەهرستانی ور ئاوا نەکردیە ji ئەنجامی ڕەڤیە هاتیە بەر مۆزۆپۆتامیا هاتیە بەر کوردستانê هاتیە ji ber vê yekê ئادەمیزادی بەشەریەت یعنی ji کوردستانê dest pê kiriye li gor hûn zanin jî pirtûkên pîroz jî bêjin Torat, İncîl, Pirtûka Pîroz, Qur'an, Zerdeşt hemû dibêjin dibe bi Adem bigire Adem li ku diye li behiştê behişt li ku diye behişt bi ser çemê Firatê neqeba çemê Firatê û cêhûna yani beriya Mirsînê bê behişt li wê derê باkurê Kurdistanê bê Adem û Hewa ji wir derketina û paya bûna serzemînê yani Kurdistanê paya bûna Pirtûkê Pîroz Ademîzadiya ya rastaqî ya zindiya duyemîn dema pêxember Nuh da mana ev jî bê hêzek ji me û netewamera pêxember Nuh heta niha gora wî ba Cezîra Botaya gora wî Cezîra Botaya û bavê miletê duyemîn e piştî Adem û hûn tev zanin jî Pirtûkê Pîroz jî û heta Somer jî belgê Somer jî dibe lehya rabûyî li Kurdistanê rabû hanek bê ser çiyayê Nêsîrê çiyayê Nêsîrê jî li Welatê Kurdistanê û Başûra Zegrosê de ye hanek bê çiyayê Agirê çiyayê Agir jî Torosê baniya ew jî dikeve Kurdistanê diçe heta Qafqasya û ya resen dibe li ser çiyayê Cûdî û çiyayê Cûdî jî ew jî li Kurdistanê ye yani ev hêza dîroka bavkê me Kurd dê xuya kirin nexwe dema ku Sam û Ham û Yafis her sê jê hatine û Ademîzadî hatiye ava kirin kokawa ku de kokawa Kurdistan û kengiya bi 6000 sal beriya zayînê ye yani dema ku mirovê hemê bavkê me jiya xweberdana xwar hatine beşta wekî dî aliyê bêje belgeyî aliyê wesaeta aliyê şûnwara aliyê asara dîset bê mirovê yê ku beriya milyonek û nîv sal heyî navî Arktos bûne
يقول نو قد راوسر بياد مشي أو أركتوس هستوكي الكوديتنا الباكوري كردستان لقرسي الباجاري قرسيتنا مليون يكون يبصال مروبي أركتوس الباجاري قرسيتنا تشكفته ويدا وكي تركي شكفته شاني دار موزخانة جهانت كاري بيجي تبي جاي برا دوستا الباشوري كردستاني وبركي وديجي بريا دهيبا أركولوجا وكسي زانا جنا سرقوق وهستوا لفقستن وآباكن وأبجنا شاني دارا وقال لك أبجي أب فيشي كردانا أب باقي كردانا وقال لك نافي كيف خجبون وجهان السعي أوينا وشانجي شكو دريبو شاني داري شاني دار موزخانة مروباهية حمود اشتداها دماغو مروب سردارا بايابو كتا شكفت على بابتهم أنا لي كوري ناويت كب از زخمبونا ديالوغا كردي دمخويا كري وكي تركي أب دقي حتى 8000 سال بريا زايني سردما باليوليتي ميزوليتي ونيوليتي خود برده تي كودة تي روجاواي كردستاني وشكفتا دودري يا جاي عفريني جاي ورمنج وتايبت جاي ليلوني شكفتا دودري ياغو ليكوري لي هاتيه كرن وتيدا هستو كي مروبا 12 هستو كده هات نخويا كرن ورژیما سوری خود گو نویش کبتش داری بکی حیدری لی ناو ما دو داری نه هاتا گوهارتن و حتی ناد موزخانه حتی نه بلکه 13 سال بلکه جور رابو بلکه پشتی باب بیاره او هستو هاتون چوبنا شامی وادا ناوی موزخانه هستو کش کفتا دو داری ناوی سرولو أبجد به حمول زخمبون جهبونا النتوام يا كردنا يا قول سرخاكا دماغو جشكفتا بايابود معناه مرو بيشت كبير مش مندي بيشت كبير جانا